Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nahmaduhu ve nasalli ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Urmatlı bir tuğan Müslüman atalar, ağalar, dostlar, iniler. Allah subhanahu wa ta'ala barımızga жақсылықтарды nasip kılıp, barımızda jamanlıklardan, ıplas işlerden alыс kılgan bolsun. İnnehu veliyyu zalika vel qadir aleyh. Qatarдағы çoğun günölördün biri 15-si tekeberdүүлük, menmensinүү, baş ийүү, boy көтөрүү. Uşulardan bari İslamda tıyıu salıngan çoğun günölördün qatarına. Allah Teala keremet Kur'an-ı Kerim'de tilka darul ahireh نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Mına ahiret jurtu. Tara aytkanda bul beyiş menen tozok. Mına ahiret jurtu bul beyişti. Tara aytkanda biz beyişti jer betinde mensinbegендерге, buzukулук кылбагандарга насип кылып коебуз. Mensinip men bardığın çeçip koyum degenderge emes dedi. Ha? Men kıldım. Men çeçip koydum. Men bir otam. Men ağız otam. Men jetkir otam degenderge emes. Allah Taala tilka darul ahireh beyiş jırgalçılığı, beyiş rahatı kimderge? Mensinbegenderge, buzukuluk kılbagandarga nasip koyabız. Nasip kılıp koyabız. Çındığında жақшы akıbet takvadarlar için dedi. Başka bir ayette وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَارٍ فَخُورٍ. Adamlarga kekreybe. Ayetin başında adamlarga kekreybe. Yer üstünde tekeberlenip baspa. Hakikatta Allah bardık maktançak jana kekireygenderdi süybeyt dedi. Bolsa dele, bolbosa dele maktana öğret. Bolsa bar ekenine maktanat. Gevresi üyü menen, gevre mansabı menen, gevresi özünü özü maktanat. Men bardık nerseni çeçe alamın. Men bardığın oңдай alamın. Men bardığın öz orduna koy alamın. Men özüm çeçe alamın. Sen aralaşpayla koy. Dep mensinет. Басқанда башкача басат. Жүргөндө башкача жүрөт. Сүйлөгөндө өзүнчө бардыгын кумурскадай сезип, өзүн пилдей сезет. Allah Taala adamlarga kekireybe dedi. Жер üstündө tekebirlenip баспа. Hakikatta Allah bardык мактанчаактар менен kekireygendерди сүйбөйт dedi. Билесизби? Elim alganda elimdin qanday boluştuğun, kantip alınıştığın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cibril aleyhisselam gelgende, ilim alu, üyrönü, kiçpeildүүлүгүн Rasulullah'a, jana ошол жердеги sahabalarga qanday sılık, sıpa jol menen üyrötkөн bilesizби? Appak kiyimчен, çaşları kapkara. Bir çaң жоқ üstünde, çaң жоқ, bir kir жоқ, bir jit жоқ. Akırın geldi Peygamberimizga. Tizesin tizesine tegizip oturdu. Eki kolun alakanın sanın üstüne koyup çöy oturup, ya Resulallah, İslam'dan kabar beriңizçi dedi. Yani İslam degenim ne bu? İslam bul kanday din dedi. Peygamberimiz İslam'dan kabar berdi. Peygamberimizga imandan kabar beriңizçi dedi. Peygamberimiz imandan kabar berdi. Kıyamattan kabar berdi Peygamberimiz alamatları jönündө. Uşunday süret menen Cibril aleyhisselam bilim alı jolu ustad menen şagirtin ortasında kanday boluştuğun sonun süretde ol gelip üretip ketken. Karaң bul Cibril aleyhisselam ömründe bir günah kılgan emes, bir kımınça günah kılgan emes. Allah subhanahu wa ta'ala'nın en çoğun periştelerinden biri. Asman menen jerdi baylanıştırıp durgan periştelerden biri. Periştede kibir yok. Ha sizde çi?
Караңыз. Устаз Мухаммад Египетте турат бул киши. Мага бир киши кирди дейт. Устаз Мухаммад, мен өзүмө эң текебер адамдардын катарында сезипмин дейт. Мен адамдарды кумурскадай сезип, өзүмдү баатыр бир эң чоң күчтүү адамдай текебер сезип, мен бардыгын мен чечемин, бардыгы кумурска, эч ким мен астыма каршы чыга албайт деп. Bir günü ofiste otursam bir kişi girip geldi. Şunday bir жақсы кайрымдуулук кылсаңыз, bizde şunday palanca жерлерде şunday кедей кембакал, колунда жок, факир жашаган, жетим жесир үй бүлөлөр бар. Ошолорго жеткирели, келиңиз зекетиңизди бериңиз, чыгарыңыз dedi. Turчун ары dedi. Çık ары dedi. Сураны, секетиңизди берсеңиз, булар да качка жүрөт, жакшы кийгенди кие албай атат, эл кийгенди кийип, эл ичкенди иче албай атат, катарда сапта кошула албай атат. Зекетиңизди бериңиз, Алла Таала сизге берди, бериңиз, чыгарыңыз десе, мен сага ары турчу дедим деп, нары түртсөм дагы чыкпай койду дейт. Акыр ордунан туруп, турчу нары дедим дейт, чыкпай койду дейт. Ошол жерде көгөрүп туруп алды дейт ушул. Мен өзүмө сураган жокмун, Алла үчүн сурап атам, ушул кедей кембакалдарга бериңизчи деп суранды дейт. Ордунан шундай келдим, ачуу менен түп деп бетине түкүрүп салдым дейт. Бетине түп деп түкүрүп салдым дейт. Шундай өзүн кармады дагы, бир саамга туруп, бетин шундай арчыды дагы. Шундай кылып туруп, бул мен үчүн кылдыңыз. Бирок мына факирлар үчүн, колунда жок бир туугандар үчүн бериңизчи деди дейт. Ошол жерде сындым дейт. Караң, бул дагы мындай кличкасы миллион болсо керек да. Өзүн миллиондой сезип, долларга миллиардер, миллионер адам болсо керек балким. Устаз Мухаммад ошол жерде сындым дейт. Жашоодо мындай сынган эмесмин дейт. Мындай адамдарды мен кемсинткенде чыгып кетчү, алдыман жоголуп ары жүрчү эле дейт. Мен астымда тура алган эмес дейт. Бул адамга мен тан бердим дейт. Алдымда турду. Бетин арчып, бул мен үчүн кылган экенсиз, Алла үчүн бериңизчи деди. Келитти алып, акырын келип сейфти ачтым дейт. Сейфти ачып, чында чоң суммада акча бар эле, Устаз Мухаммед, бул жерде чоң суммада акча бар эле. Таксыр келиңиз. Ушул жерде 1 сом 1 тыйын калтырбастан алыңыз дедим. Эч нерсе калтырбастан сиз сейфтин бардыгын чыштырып кетиң деди. Алып кетти. Wallahi мындай сынган эмесмин дейт. Ошол жерде Алланын улуу зат экендигин, эң такаббир зат экендигин, Алла субхана ва таала бардыгынан күчтүү экендигин сездим дейт. Алла Таала керемет Кур'ан-ы Керимде وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Zalimler kıyamatta azapты көргөндө күч кудреттин баары Аллага таандык турбайбы деп аташат. Көрүшөт, сезишет ошондо. Аллах Кур'ан-ы Керимде Бакара сүрөсүндө وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, zalimler azapты көргөн учурда ошентип айтышат. Күч кудреттин бардык Алланыкы экен дейшет. Караңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандайча баяндаган: залым, текебер адамдар кыямат күнү майда кумурска сыяктуу келишет, тирилип келишет дейт. Аларды адамдар тебелеп жүрөт. Майда кумурскадай болот бул залым.
bugünkü tekebir, bugün menmensingen, bugün barın çeçem degen, biri bar menin kolumda degen, menin kolumda şonçası var, bardığın moyunsunduram degendir. Kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellezî la yantiqu anil hava, özünden özü söylebegen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Tekebirler kıyamet günü mayda kumurska siyahtı olup gelet, adamlar alardı tebelep жүрüşөт dedi. Men tevâdu'a lillahi rafa'ahullah. Kim Allah üçün kiçbeyillik bolup koysa, kiçbeyil bolup koysa, Allah Taala'nı götüredi. Daracası beyik kılıp koyadi. Meyli sizin kapçığınız dolup dursun, zavodlarınız iştep aborot bolup dursun, sizin oğlunuzda mingdegen adamlar iştesin, meyli bardığı sizdeki, rayondun bardığı, oblastın barı sizdeki. Meyli. Birok Allah üçün kiçine kiçbeyil bolup koysanız, Allah subhanahu wa ta'ala oğu beter daracağınızı götüredi. Dağı da götüredi. Rafa'ahullah degen Allah daracağınızı beyik kılar. Gelin bir gün oşol günümlük ovqatın 70 so'm 80 so'mduk nerse jep жүрgөндөр менен чогуу отуруp bir dastorkondo çay içip görüңүz. Kандай болот, ha? Alar menen чогуу bir bazardan satıp algan nersesini siz dagы satıp alın. Alar giyip görgөн but kiyimdi bugün siz dagы giyip görüңүz, ha? Kандай болот? Alar giyip жүрgön bolor bolbos 100 so'mго жетпеген көйнөктү футболканы бүгүн siz dagы giyip көрүңүзчү bir. Geliңiz. Oşolar içken arıktan süzüp siz dagы bir su içip görüңüz. Ha? Kандай bolor eken? Subhanallah. Bul tekebirçilik sıfat momunlarga jaraşpayt. Bul çoğun günü. Allah subhanahu wa ta'ala cerbetinde tekebirlenip basma dedi. Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuhibbu kulle muhtalin fakhur. Luqman suresinde aytat. Çınında Allah Teala bardık maktançak menen kekireygenlerdi süybek dedi. Geliniz. Barımızda Allah Teala tekebirlikten saktanıp çınığı kiçbeyil pendelerin sağında oluştuktu. Nasip kılgan bolsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.